Hello, ladies and gentlemen. Welcome to a new episode of Game Addiction SRB. In this episode, Milan 27. Ok, znači zdravo živolj svima, pozdrav. Danas snimamo, odnosno tog dana kad budete gledali, mi smo uploadili novu roleplay epizodu, to je epizoda broj 2 na roleplay Craft serveru. Hell yeah, ladies and gentlemen! So guys, what are we doing today? Today we won't speak English because Lave don't know English and he won't be our viewer, subscriber, liker anymore. Oh my god, so we are going to build something today. No shit. Znači, pričajte srpski da nas Toška razume, lako. Ništa, ću idem ja još nešto da iskopam i će počnemo da pravimo. Evo, još malo Eksa da iskopa, taj deo će da ubrza. Yeah, editing pro skills. Da, i pustit će neku onako sesi muziku. Đorđe Balašević da smo gledali. Još da će mi izuzeti jezdi ovaj kanal. Oprosti moj, Eksa da kapi. Ovo. Kako neko, Kopa, idi brzo. ok, ili ja nas slash to ubijamo. Ne, znači vi kopate. Boxi. Nije 3 sekunde rekao boxi. Rekao sam se bićemo dajmo. Ja ovaj ti idu. Hvala da se smeći. Da. Da stvarno pustim. Ne, daj samo ovo. Ne, da se prijavim na ih. Zašto kad ti teorizam da ne radne boje prijavim. Ko se prijavim koji se biti polni, ne samo da. Ne, mi trebamo ga tjedati. Ovo samo što ti treba napravimo spolni, ali. Ovo je drugo. Pa na te radne boje se prijavim i krasno poslim. Ovo je to. Ljudi se ne Italia. No, tentando fare tutto. I vraćamo se nazad i evo trenutno se družimo sa naše komšije Azijan Beaver I Wolfo. Wolf Nola koji pokrava strt i Grr Maca Mrr. I evo šta se trenutno događa je da su oni skinuli vrata i da sam ih ja uzeli da neću da ih vratim. I hoće da postave vratinim. Daj mi. I da mi trenutno daju DMD samo da bi pobegao odavde. Aleksa, hoho, ti ne mrdaj. Ne mrdam ja odavde. Ne može tu ništa. Daju DMD samo da bi me pomerili odavde, što je jako ljubazno od njih. I ljubazno od mene što se ne pomeram. Gde ste uvijek? Nadamo se da nas Manić i svemoćni Batica neće banovati, molimo vas. Marš bi pederu jedan. I Maca Gr upravo gine od gladi. Ne, nego ja ginem od gladi. Da? Neću staviti vrata. Ajde, uzmem jogurt pitu. Gle, zagradi me, gle. Ovo sam mi vratio vrata. Gle, zagradi me. I naš ljubazni komšija mi je dao 4 DMD-a. Alekso, snimi kako ljubim komšiju, dođi vamo. Stani, mora cinematic view.
Ajde. Ajde, može li? Jo, ima i zvezdu u pozdini. Daj nam jedan te. Nestade! Taj poljubac je bio magičan. Pretvorio se u žabu! Znači ja sam princ, poljubio sam ga, on se pretvorio u žabu. I to je bilo to od... To ide obrnuto. Tišina, bre, tamo govedo jedno glupo, mrš! Smaraj me više! Ej, ašete, Bio sam napadnut od strane hejtera koji je hejtovao na sve strane. Ugasi mi svetlo, komarci će mi se deju! Alo, ugasi svetlo! Ugasi ga, evo ga. Evo nam... Ajde zagradimo kuću. Ajde. Kakva li sudbina čeka čovečanstvo sutra? Kako Milan gleda u zvezde. Gleda u dlan, prorica budućnost ovoga sveta i prorica pravac vetra na kud idu oblaci i zvezde i mesec koji se još rađa. Aha, mesec. I gledajte ovo, moć! Zberi mi 4 XP levela. I hvala svima što ste gledali ovu treću epizodu roleplay ili drugu, nije bitno, koji like su u glavi ovaj deo. Nadamo se da ste uživali, subscribeujte, lajkujte i tako to. I teo sam neku foru sada izvalim, ali mi je stao mozak, pa samo se vrtimo koliko retardirana veverita. Braća očačari Game Addiction se odjavljuju, adios.